कला शिरोमणि लिसे नाजामक कलाकार कालु कुमाया सोखगु ज्याजङको जुगुदु नेवा संस्कार कथा सोक्कगु ज्याचङको जे च्याद च्याला व च्यानु खुनु याइगु परम्परा दु थोय परम्परा कथा सिद्धहस्त कलाकार रूपे राष्ट्रिय लिसे अन्तर्राष्ट्रिय रूपे नाजामक कलाकार कालु कुमाया शनिबार सोखगु ज्याजङको जुगु ख नेवा संस्कारी ज्याजङको या विशेष महत्व दु ज्याजङको सिधे ढुङ्कु पिन्त त्यो जुगु भापिया वहे कथा हना बनातया सम्मान यागु याई नापाङ्गु ज्याचङको नेनेद नेला नेनु व नेगु पला जीवले याइगु खा भीम रथारोहण धाइगु नापाङ्गु जङ्को या त सूर्य कथा काई गुकी छे चोपिस जङ्को यामसित रथे तया थपिनिगु बोले तया कुबिया दथा इन्की निक्कगु जङ्को चेसोद पेला व पेङ्गु पला जुलकी याई चन्द्र रथारोहण धाइगु निक्कगु जङ्को याइमसित चन्द्रमाया प्रतीक कथा पूजा याई गुम मनुख थगु जीवनकाले दोचिगु पूर्ण चन्द्रमा खनि इमेगु प्रार्थना प्रत्यक्ष चन्द्रमा पाखे जुइ धैगु विश्वास दु क्रोध कला शिरोमणि कालु कुमाया निकगु ज्याजङको जुइधुङको दुधासा वेग चे च्याद च्याला व च्यागु पला क्य खुनु शनिबार सोखगु ज्याजङको जुगु खा देव रथारोहण धाइगु थो जङ्को याइमसित द्वय रुपे पूजा याइसा छे चोपिस रथे तया साला देगले चाहिकी त एङ्कीगु ख देग चाहेका छे हैबले जङ्को याइमसित झ्यालन दुकाइगु चलन दु ये काला नि
थथे जङ्को याइले छे जपी फुक्क हे चोना त जिक जङ्को याइगु चलन दु